звани птицям співають, всім народам обвящають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єсус Збавця в Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родний, хай святий погодний, каб хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родний, хай святий погодний, каб хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм. Інтенції гэтай святої мши молимся за померлого Олега Шуцько, усіх померлых сям'ї Шуцько і Демідович. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий означает, можем сказать, неделю так Божьей милосердности. Это неделя, другая неделя Великодная, але мы ее означаем как неделя Божьей милосердности. Это свято установил еще святый Иоанн Павел II на подставе, на основании объявления святой сестры Фаустины Ковальской. Правда, я у Свержни покуль реквизировал чуть-чуть эту. У нас там, знаете, вот это вот реликвия есть святой сестры Фаустины Ковальской. Мы потом вернем у Свержения, и она там стояла. Але у нас она тут, на нами сегодня молится сестра, святая сестра Фаустина, поэтому мы просим ее заступництва над нами, особливо неделю Божьей милосердности, и просим заступництва нашего святого, любимого самого Фабияна, как так само выпросил для нас милосердности Божией, бо он там близко Бога молится и просит за нас. Кожную мшу разом со мною молится, разом с усіми нами, бо мы там два праборща, понимаем, в одном костеле, и он тодышний, я теперешний. І так просим Божої милосердності для кожного з нас, живучих на гэтым свете, але для всіх парафіянов наших. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли зложить эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся и вам, кому прошу. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала
всемогутний, Пане Сыне, одинородный, Ісу Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сині Отця, який береш на собі грехи світу, змилуйся над нами, який береш на собі грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця. Змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся, Всебожа, без конца милосердный, Ты проштогодовое святкование Великой Ночи, оживляешь веру Твоего народа, просим Тебе повеличь у нас свою ласку, каб мы глыбей спостигли величь Христу, яким были очищенные, могутность Духа, яким были одродженные, и коштовность крови, якой были откуплены я, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги Дзеяў апосталаў. Рукамі апосталаў было ўчынена ў народзе шмат цудаў і знакаў. Усе разам сыходзіліся на ганах Саламона, і ніхто з астатніх не асмельваўся далучыцца да іх, а народ узвялічваў іх. Усё больш веруючых далучалася да Пана. Мноства мужчын і жанчын, так што выносілі хворых на вуліцы і клалі іх на ложках і насілках, каб хоць цень Пятра, калі ён праходзіў, упала на каго-небудзь з іх. Сыходзілася таксама ў Єрусалім з навакольных мястэчак мноства людзей, якія прыносілі хворых і апанаваных нячыстымі духамі, і ўсе яны вылечваліся. Гэта Слова Божае. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже Израиль, навеки милосердность Ягоная. Нехай скажет теперь дом Аарона, навеки милосердность Ягоная. Нехай скажут те, кто боится Пана, навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Камень откинутый подавниками стал головою вугла. Пан учинив гэта, и дивная нова в шагах наших. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться в им и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. О Пане спал, о Пане посприяй, благословленных, кто иде у имя Пана. Благословляем вас с дому Пана. Пан есть Богом, и Он
Читання книги Апокалипсиса святого Яда. Я, Ян, брат ваш и соудельник во учиску, у володарстве и утерпении Иисуса, был на острове званым Патмос, деля Божьего Слова и деля сведчення про Иисуса. Я наполнился духом у день Пана и почул за собою гучный голос, быццам трубы, які казаў, што бачыш, запішы ў кнізе і пашлі 7 касцёлам. Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне. І калі абярнуўся, то ўбачыў 7 залатых свечнікаў, а пасярод свечнікаў кагосьці падобнага да сына чалавечага, апранутага ў доўгія шаты і падперазанага на грудзях залатым пасам. Калі я ўбачыў яго, упаў да ног ягоных, нібы мёртвы. Ён паклаў на мяне правіцу сваю, кажучы: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвы, і вось жывы на векі вечныя, і маю ключы смерці і пекла. Таму пішы тое, што ты ўбачыў, і што ёсць, і што павінна стацца пасля гэтага». Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты повірив, Тамаш, тому, що убачив мені, каже Пан. Щасливі ті, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёны ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам, як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў і не ўкладу рукі свае ў бок яго, не паверу». І вось, праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будзь неверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб, веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта Слова Пана. Сядайце, калі ласка, паважаныя. Нядзеля Божай міласэрнасці. Для нас открываются вялікія магчымасці. Але мы ведаем, што Божая міласэрнасць не абыходзіцца без веры. І вера вельмі патрэбная для таго, каб атрымаць Божую міласэрнасць.
Божую милосердность просто так, ось так ось. Но, може, хіба ласка Божия яка-нибудь сплыла с причины веры другого человека, наших родных, наших близких, на человека, кому Бог оказывает свою милосердность. Бо мета Божьей милосердности для нас, для тых, кто живе на этом свете, это, каб мы атрымали избавление. Мета Божьей милосердности не она впустую лята, як кажуть, Божья милосердность, але она для того, каб мы атрымали избавление. То есть галоўная наша мета всего жыцця – это избавление. Другой мэты нема. Чаго ты хочаш збавіцца? Вось гэтае пытанне, якое і гучыць у маіх ушах уже многія гады, хацеў бы, каб гучала у кожнага з нас у ушах, у галаве, што першае пытанне і аснова нашага жыцця – збаўлення. А Божая ласка для збаўлення нам вельмі неабходная. І без Божай ласки, а Божая ласка даецца з милосердности Божай. Дорогие, это, і кажуть, такая цепочка, якая выстроивается, ланцужок, які выстроивается до нас. І нават ёсць, дорогие браты і сёстры, два грахи супраць Духа Святого, якія ідуць супраць Божай милосердности. Злоўжыванне Божай милосердностью у тым, што чалавек збыт, замнога верыць у Божую милосердность, альбо не давярае Божай милосердности. Замнога верыць, Бог все равно збавіць, Бог все равно окажа милосердность, буду далей грашыць, нічога не станецца. І не вера ў Божую милосердность, а мне не будзе прабачана, а мне вось, і все, і не будуць прабачаны грахі, ай-яй-яй, і все. Чаму? Бо з Божай милосерднасць заўсёды вяжуцца грахі, прабачэнне. Бо мы ведаем, што милосерднасць – гэта крок да милосерднасці, трэба ступіць на сход, на ступеньку прабачэння. Вось Христос поэтому сёння ў Евангелии гаворыць, што вось Духа Святого прыміце, каму прабачыце, таму будзе прабачана. Каму не прабачыце, не будзе адпушчана. Поэтому, то есть ступенька, каб атрымаць Божую милосерднасць, гэта прабачэнне. І менавіта гэту ступеньку людзі не хочуць праходзіць. Я заўсёды задумваюся, што думае чалавек, вось я вельмі, можа, у нас яшчэ так больш, я не говорю, што у нас усе хорошыя, цудоўныя. У нас усе хорошыя, цудоўныя, але каяцца за грахі все равно трэба. Якія б мы цудоўныя не былі, якія б мы прыгожыя не былі, і трэба спавядацца і атрымаць и почуть слово «Я отпускаю тебе грехи твои у имя Отца и Сына и Духа Святого». Коли мы начинаем, тоже часами чую такое, человек не может идти до споведи, не может споведаться, бо он там некий ксёнз нечто ему сказал. Я разумею, может так, ксёнз гэты причинился там до того, чтобы человек адчуў нейкую такую некамфортнасць у сакраменце споведзі, але напэўна для гэтага ксяндза вельмі цяжка гэта будзе, бо не можна такога прычыняцца, каб чалавек не адчуваў там нейкае, але часамі ксёндз задасць такое пытанне, на якое трэба адказаць, і чалавек не хоча адказаць на гэта пытанне, бо гэты грэх ён не хоча сказаць. Я не хочу сказать гэты грех. Что значит не хочу сказать? Дуй отсюль, як не хочешь сказать. Иди подумай и приди и скажи, покуль не это самое, покуль не придешь, не покаешься, что ты шкадуешь за гэты грех. Ни один ксёнз не может отпустить грех. Поэтому тут такое питание заўсёды стоит на порозе, на дорозе, кажут, доброй споведи. Это шчырая споведь. Шчырая споведь. Споведь, калі чалавек павінен вызнаваць грахі, а не гэта скажу, каб ксёндз подумаў, што я вот такі хорошы, я такі святы, у мяне нічога, вот я тут так. Мне святых людзей не трэба, святыя людзі ў неба адразу, калі ласка, прошу bardzo, можна там хорошо стукнуцца галавою аб што-нибудь, адразу ў неба ляціце. Тут святых, тут грэшнікі, усе грэшнікі, поэтому мы
прыходзім да споведзі, мы каемся, і да споведзі ходзяць грэшнікі. А ўсе мы ведаем, што ўсе нема чалавек, які гаворыць, што я без граху, кажа святы Павел апостол, абмануе сам сябе. Калі мы робім рахунак сумлення на падставе 10 Божых запаведзяў, і мы задумаемся думкамі, словам, учынкам, як мы можам грашыць, занядбаннем мы можам саграшыць. Мы заўсёды маем што сказаць на споведзі. Чалавек, які не мае чаго сказаць на споведзі, не робіць рахунка сумлення. Ён адносіцца халатна да споведзі. Халатна. І таксама пренебрэгае, кажуць, Божай міласэрнасцю. А што, можа, гэта скажу, можа, гэта не скажу, там гэта не трэба, это не трэба, это не трэба. Ну і потом будзе бяда для гэтага чалавека. Споведь – гэта месца асаблівай Божай міласэрнасці. І гэтую ступеньку мы павінны кожны праходзіць. Кожны з нас, который жыве на зямлі. Кожны з нас павінен гэтую ступеньку праходзіць. Добрая споведь. Гэта крок да Божай міласэрнасці. Гэта значыць, што мы шкадуем. Паглядзіце, што бы было з сынам марнатраўным? Вы помніце, кожны з нас помніць гэтую прыпавесць. Яна ўсім падабаецца пра двух братоў, альбо пра міласэрнага айца, альбо пра марнатраўнага сына, які вось так кажа бацьку, аддавай мне ўсё, што мне належыць. І я пашоў, пагуляў, прагуляў, прашвэндаўся дзесьці там, прыйшоў. Адчуў голод заставил троху подумать, знаете, поэтому мы постим, видите, как кожный человек. Поэтому пост великий так. Мы тады, коли попостим добро, голод прочувствуем, голод это тоже добро, пост яды это добро для нашего организма, мы тады почувствуем, успоминается, нам тады лепей працуе мозг, напрягаем, успоминаем грехи, коли человек... Одно, калі чалавек сыты моліцца, это вельмі цяжка. Я як паабедаю, потом трэба дзесьці праз гадзіну на імшу, а тут жалудак сам працуе, там, якая імша, спаць хочацца. Бывае, гаворыш казанне і заснеш на казанні сваім, понимаешь, это. Потом успомніш, што ж трэба гаварыць, а што гаворыш, ужо і забыўся, што. Поэтому вельмі цяжка моліцца, калі чалавек на сыты жалудак. Мы гаворым, заўсёды трэба, і кажуць, ну, хаця бы час. У нас католікаў такая, вот, раней, калісьці людзі прыходзілі на імшу, дык яны не ели з вечара. З вечара не ели, пакуль на імшу, з рана ніхто, можа, вадзічкі, то і то вадзічкі не пілі. Ксёнз таксама не ел нічога. Это бедны ксёнз, ну, вы понимаете, это вот вопросы. 5 імшаў есть, дык это до вечара галадаць трэба, ну, вот. Але, ну, можа, это так было, і потом не ели. И, конечно, будут молиться добре, и додому дойдут все, и энергии будет много, и слухали уважливо все, не драмали никто. А еще как холодно в костеле, ну, вы уже не помните, что как холодно в костеле у Деревной было, сидел у Рубежевичах. Сидишь там, ляскаешь зубами, там, что-то там холодно, и думаешь, вот скорее бы все закончилось, а як еще дети малые, Боже, коли ты ксёнз закончить, Люция, как почне говорить, а потом еще нечто скажет. А потом говорить, я знаю. А у Вишневе, там, Коловоложина, где я был, Богдан, там вообще круче было. Ксёнз начне імшу у 10, закончить у 4. Потом еще покуль посповедає очі, пойде всіх, повінчає всіх, а всі сидять, моляться. Прийдеш на шлюб у 10, добре, як на веселье своє попадеш вечором. А народу там много шло, а ксёнз один, ну, понимаете, вот. Было так, вот тут люди атрымоўвалі Божию милосердность, все хотели получить эту Божию милосердность, пробачение грехов, як это было цікаво. Теперь успоминаешь, приемно вспомнить, а зараз, ой, дитятка, чего ты пойдешь на той костел, там столько ксёнз, вот целый час будем молиться. А як ты выдержишь там у тем костеле? Да, мама, як там выдержать, с ума сойти можно будет. Вот. Да, телефончик дам тебе, посядешь, покуль будет ксёнз там нечто говорить, ты телефон поглядишь, погортаешь. Часами было, глядишь так, я ж вижу сразу, кто там на телефонах, чи на хорах, чи где еще сидят у телефонах, ксёнзу все видать, понимаете. Поэтому вот, это все так добробачно. Поэтому, поважанные, мы подходим до этого всего, стараемся подойти серьезно, до Божьей милосердия. То есть мы робим крок.
Чаму я вяду гэта? Што мы робім крок. І гэта ўсё пра споведь, поэтому споведь вельмі неабходна, нездарма, говорю, Езус сказаў. Духа Святого падару вам, але добра паспавядайцеся. Духа Святого. Поэтому добра зрабіць рахунак сумлення, не баяцца споведзі, не трэба, лішні навошта цягаць за сабою грахі. Чалавек праходзіць. І тады, вось тады распачынаецца самае цікавае. Бог аказвае нам міласэрнасць, аказвае нам ласку збаўлення, дае нам найсвяцейшы сакрамент, открывае перед нами брамы валадарства нябеснага. Сколькі ласк мы атрымоўваем. Я говорю, не здарма Христос гэта сказаў сёння. Не здарма ён просто так сказаў, што глядзі, ты паглядзі, калі ласка адпускаюцца грахі, потом Тамаш, чаму ты не веруючы? Чаму ты не веруючы? Так, або я павінен убачыць, я павінен датыкнуцца, а потом Тамаш там кленчыць, пан мой, Бог мой адразу сказаў, не толькі прызнаў Месію, але боства Jesуса Христа прызнаў. Паглядзіце, адразу пераскочыў такія ты самы. Да дзе яму выхад было? Прыйшоў Jesус, ну, ты настолько недавярак. Паважаныя, а мы говорим, а можа, каб нам Jesус аб'явіўся, вот я бы веруючы быў. А каб Матка Божа аб'явіўся, вот бы я ружанец маліўся. Паважаныя, дзякуйце Богу, што не аб'явіўся вам Jesус. Што Матка Божая, а то бы сядзелі на ружанцу і не выпускалі з рук 24 часа. Тады адпусцілі, і тут як? Ты ж А так можна трошачкі хоць устаць, пахадзіць. А так бы ўсё. Каб пан Jesус бедная сестра Фаустына, сколькі яна нацярпелася, і Jesус аб'яўляўся. Яна из каплицы не вылазила. И хотела еще больше помолиться, але ее туда не пускали. А не пускали здесь, и там молилась на ходу. То есть минуты не пропускала без молитвы. Если вы так сможете, вот подумайте. Эти минуты без молитвы, да. Паважаныя, это великое выпробование такое для человека. Выпробование, якое прошел Тамаш, апостол. Вот я тебе даю вот так поспробовать, а ты думаешь так просто досведчыць веру вось так аж моцна, это веры уже нема, это уже факт есть. Вера – это калі ты яшчэ верыш, а калі ты уже убачыў, это факт. Уже тут ты не можешь кинуться у іншае, ці штосьці даць себе некую палёгку. Это факт, и тебе выхода нема. Поэтому, паважаныя, поэтому Христос счастливые, говорит, тыя, хто не бачыў, а поверыў. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў. Мы шчаслівыя, мы благословленыя, мы не бачылі, але мы верым. Але калі мы прыходзім до касцёла, мы бачым найсвяцейшы сакрамент і верым, што там есть сапраўднае цела і кроў Пана нашага Jesуса Христа. Калі мы прыходзім до касцёла, мы бачым абразы, якія стаяць у касцёле, і верым, што гэта есть образ найсвяцейшай Панны Марыі, не там кагосьці. Верым, што это есть образ святого Казимира. Мы верим, что это образ святого Фабияна. Чаму нашего отца Фабияна? Чаму мы верим? Нам нават следчий комитет доказал это, он зрабіў нам портрет Фабияна на подставе черепа. Говорит, вот так выглядит у вас отец Фабиян. И мы верим, что это есть той образ того человека, который находится тут у труне. А згодно с историческими фактами, это отец Фабиян, наш святый Стаўпецкі, наш святый Стаўпецкі. Поглядите, это еще раз для нас Божая ласка, вот так подарована нам, Паном Jesусом, для нашего городка, каб наш городок духовно процветал, як кажуть. Вот мы сегодня собрали, знаете, ружанец, другі мужчинські, мені ангели співають і кажуть, внутрі від радості. А пані Аня говорить, ще треба жонок, этих мужов, які на ружанець, і з їх ще ружанець. Вот вообще будуть сім'ї ружанцові, вообще буде красота, а не парафія. Это самое. Ну, я говорю, это из оперы очевидное, невероятное. Но, говорю, жонок, если их собрать, это вероятнее, конечно. Вот мужчин собрать. Глядим, уже там у нас на третий ружанец замахнулись, мужчинский уже так пошел отсчет. Вот. Есть такое, поперло, и кажется. Вот. Поэтому я так тихенько дякую Богу нашему отцу Фабіяну, який був за эту Божию великую ласку,
что люди задумались про свое избавление. А за избавлением идет Божья милосердность. А с Божьей милосердностью идет великая Божья ласка для нас, для наших семей. Глядите, это для наших семей. Чему я говорю, ружанцовые семьи будут. Матка Божия говорила не один раз, кто молится на святым ружанец, не покину, и семьи ты не покину, и при детях ты их буду. Поглядите, мы стараемся, сколько для детей хлеба штоденного найти. Потеем, особливо мужчины потеют от рана до ночи, как забеспечить материально детей. И тут до 18 годов, потом после 18 годов, потом до пенсии, потом внуков забеспечить. Еще стараются, и материально стараются. Забеспечьте духовно, и детям будет достатково материально. Понимаете? Забеспечьте духовно, и дети скажут, хорошо, а то будет мультфильм «Золотая антилопа». Понимаете? «Золотая антилопа» гарантирую. Глядели этот мультфильм все советский. Еще. Вот будет так вот. Еще. Ось поэтому нехай Бог нас благословляє у этих наших добрих починаннях, стереже і заховує у кожну хвилину. Амен. Визнаємо нашу віру в одиного Бога. Айць. Праз Єзуса Христа, який помер і воскрес, кабы дарить нас вечным життем, узнесем до Бога супольные молитвы. Молимся за святой костел, каб он обещал людям радостную правду об воскресении Христа. Тебе просим. Молимся за святаров, каб они свідчили об воскресном Христе. Тебе просим. Молимся за людей, які займають високі посади в нашій державі, каб їх рішення сприяли добробиту і духовному розвиттю нашого народу. Тебе просим. Молимся за тих, кого Дух Святий одарив своїми виключними дарами, каб своїм служенням вони заохочували усе більше людей до віри у Христа. Тебе просим. Молимся за людей, які стратили надію, каб воскреслый Христос одарил их особливой лаской. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой мши, каб мы у штоденном житті з віри черпали силу для життя у згоді і любові. Тебе просим. Прошу Бога Всемогутного за померлого Олега Шучко, всех померлых семей Шучко и Демидович, Тебе просим. Молимся за померлого папу Францишка,
які быў прыладай Божай любові і супакою паміж людзьмі, каб разам са святымі вечна цешыўся плёнам свайго служэння. Цябе просім. Малю Бога Всемагутнага і прашу Бога Всемагутнага ласкі Духа Святога для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва ўкраіне. Боженька Всемагутны, адары іх святлом Духам Святога, каб знайшлі выхад з этой сітуацыі, каб спыніліся забойства людзей. Цябе просім. Прашу Всемагутнага міласэрнага Бога таксама за ўсіх людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, нехай маюць сілы вытрываць выпрабаванні, цябе просім. За ўсіх нашых ахвярадаўцаў прашу Божай ласкі і благаслаўлення для ўсіх ахвярадаўцаў, для ўсіх, хто стараецца дапамагаць нам у нашых справах пры парафіі, хто працуе пры парафіі. Малюся за сем'і нашыя, за супакой у сем'ях, за паразуменне паміж сужонкамі, за паразуменне паміж бацькамі і дзецьмі, каб вось вера дапамагла ім жыць у такім ладзе сямейным. Цябе просім. Міласэрны Божа, дзякуем Табе, каб усе дары Твае дабрыні і за ўсе дары Твае дабрыні. І просім, навучы нас годна іх выкарыстоўваць праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сідайце. Христос Папа, ставший з гробу, Аллилуйя, Аллилуйя, радость дал своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя, давший все без шкодования, Аллилуйя. Адзіна, Аллилуйя, Аллилуйя, прославляем Божага Сына, Аллилуйя, Аллилуйя, Бога у Тройцы вызнаваймо, Аллилуйя, Аллилуйя, честь и славу отдаваймо, Аллилуйя, Аллилуйя. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. А так само на користь к нам, всему костелу святому. Милосердный Отче, прими дары Твоего народа. Учини, каб усе, хто праз визнання віри і хрост атрымаў новае жыццё, досягнули вечного щастя праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Узносим до погана. Подякуєм Пану Богу нашому. Угодно да и справедливо. Та правди годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі. А асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае агнё. Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ў ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы няспынна, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутний.
земля, полная хвалы Твоей, осанах на вышинях, благословлю годы Той, кто приходит у имя Пана, осанах на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолу хвалы. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце і чакаючы другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юсафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам, благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым, са слугой Тваім і біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам, і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою, добры Ойча. Ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якога даруеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки і вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, мы з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое,
Пане, збав нас от усього зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, Христя, Збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, даричав супокоем и едностью, які живейший владариш на веки вечные. Аминь. Супокой, Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокою всім ходиш. Иди сюда, иди ко мне. Супокой с тобою, Баранку Божий, я Тебя реш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя реш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку положи, я Тебя реш на себе, грехи світу, одари нас упокоем. Пусть баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Дай руку Твою, клади в бок мой, и не будь неверующим, але верующим. Аллилуйя. Пану воскрес Иисус живи, вся и промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Крестном рамою Пана, обувайся просяги, стань ма продал даром Его, Бога смоляємо всі, подяку отдай моему за вечную Его ласку. Сьогодні наш Бог воскрес, и ночь промени її бляска. Дяковать Пану хочу и благословлять Его имя. Иисус мой Пан и Бог, пришел до меня Избавитель. Пану воскрес Иисус живи, вся и промнями ночь. Я не помру, я буду жить, Бог показал свою моц. Крестом рамою Пана, кабувайся просяги, стань ма продал даром Его,
страх свой забуду и Пану, им заспеваю хвалы. Пану воскрес Иисус живи, сяй про днями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Христом рамаю Пана, кабу вести прозяї. Стань ма брата даром Яго, Бога схваляймо всі. Посяд кинутий план, став головою в угла, вислухав просьбу мою. Христос спавління світу, цудовно змінена ночь, зяє темним променем, танчте сьогодні яму, разбиты могилы скляпені. Пану воскрес Иисус живи, сяй про днями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Христом рамаю Пана, кабу вести прозяї. Стань ма брата даром Яго, Бога схваляймо всі. Дякуєм Тобі, Боже наш, Богу Ти є ось добрий. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Єсу, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутяшені. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Боже наш, Богу Ти є ось добрий. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Просим Тебе, всемогутный Боже, учини, как приняты нами пасхальный сакрамент, заусёды был действенным у наших душ, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михале, сідайте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, у нас объявы такие. 29 красовика, во второк, свято Святой Катерины Сиенской, панны доктора Костела, опекунки Европы. 1 мая в четвер успомин святого Юзефа Рамесника.
Ружа ў гонар святога Юзафа амаль сабраная. Поэтому наступная недзеля, у гонар гэтага свята святого Юзафа рамесніка, можа нават першага не удасться, наверное. Але было бы добра, каб неяк сабраць іх 1 числа, паняня, у нас 1 ж не рабочий дзён, а можа на шашлыкі поедуць. Что? А в Буцлав едете, что-то так. Ай-яй-яй, ну хорошо. Перенесем тогда вот Юзафа, будем вспоминать у недельку, на сколько часов там у недельку, на 11 чи на 11 будем ружу инсталлировать. Вот так. Распочнем у гонор святого Юзафа. Это так будет день народжения, заўсёды гэтай ружы будет 1 мая святкавацца. Поэтому мы будем так вот, асаблівым чынам. 2 мая пятница, успамін святого Атаназія, біскупа і доктора касцёла. 3 мая субота, свята святых Філіпа і Якуба апостолаў. Што тычыць імшаў, будуць у нас панядзелак, аўторак, серада ў 9, чацвер, пятніца ў 19, субота ў 9:19. Першы чацвер, першая пятніца прыпадае у нас на гэтым першая пятніца, першая субота. На гэтай недзелі, поэтому у нас будзе набажэнства першы чацвер. Я скажу ксяндзу Кириллу, каб ён выставіў так где-то 18 часов. Можно помолиться за покликание, за святароў помолиться. У пятницу тоже 18 мы молимся и просим милосердности для нас, Найсвятейшее Сердце Иисуса. У пятницу так само будет молитва в 15:00 у Жатерова. У нас есть такие маленькие санктуаріум Найсвятейшего Сердца Иисуса, гадзіна милосердности. Хто жадае, калі ласка, запрашаю на гэтыя малітвы. Гадзіна, святая гадзіна, у першы чацвер месяца. Ну, не ведаю там, як со мной завтра, што со мной завтра, што мне скажуць лекар, як. Поэтому мяне тут не будзе, напэўна, бліжэйшы тыдзень, але завтра яшчэ вырашыцца, мы калі прызначалі дзень вось таких асаблівага медыцынскага такога умешальніцтва, то забыліся пра 29-го, што гэта у нас прыпадае дзяржаўнае свята. Поэтому пагляджу, што завтра лекар скажа, як там далей будзем. Тут мяне можа не быць бліжэйшы тыдзень, а можа 2 тыдня. Поэтому прошу помолиться. Я так само буду праз телефон молиться с вами разом на перший чацвер месяца. Это вельми важно. У Ларку я шчыра дзякую за ваши ахвяраванні на касцёл, які вы складваеце, як мы говорим, на будову касцёла. Гэтыя ахвяраванні ідуць нам пераважна на справы, звязаныя з працамі пры касцёле. І у нас пры тым касцёле, дзе стары касцёл, мы плацім яшчэ уже заплацілі вельмі шмат за праектную дакументацыю па будаўніцтве капліцы, і далей прадаўжаем. Мы на гэтым тыдні агарадзілі такім заборам. Гэты забор каштаваў амаль 4000 беларускіх рублёў. Мы некалькі дзён працавалі. Дзякую, хто прыйшоў дапамагчы на працы, каб агарадзіць это месца, дзе мы раскопкі вядзем, бо мне сказалі агарадзіць абавязкова гэта месца. Зараз так уже са ўсіх бакоў агароджана, толькі уваход праз званіцу. Праз званіцу там мы ўжо пазней трошачкі паставім таксама дзверы, пастараемся добрыя паставіць. Я таксама хочу узгадаць, што у нас май месяц маёвы, молімся літанне да Найсвятейшей Панны Марии, стараемся собираться каля крыжоў, дзе па вёсках. А тут у нас можно за озером каля фигурки Матки Божией, можно каля старого костела, брамка, там есть образ Найсвятейшей Панны Ружанцовой. Можно там собраться, почитать літанне до Матки Божией, кто там с того райончика. Тут у костеле будем заўсёды 6:30 распачынацца набажэнства. Вечером в 7 гадзін у нас будет святая імша.
Па вечарам будзем старацца, але, калі ласка, запрашаю на набажэнства на 6:30 заўсёды тут да касцёла. Хто можа прыйсці, запрашаю. Таксама я вас шчыра дзякую, шчыра, як я ўжо сказаў, за ваші ахвяраванні, гэта ўжо было сказана. Ну і далей будзем штосьці рабіць і тут у нас у сярэдзіне касцёла, ўсюды працы ідуць. У ларку ёсць славуты дзённік святой сястры Фаўстыны. Вось гэта дзённік святой сястры Фаўстыны, апосталкі Божай міласэрнасці. Вельмі прыгожы гэты дзённік на беларускай мове і ператлумачаны. І можна так многа чаго цікавага, каб глыбей пазнаць вось перажыванне гэтай сястры і тыя аб'яўленні Езуса Хрыста для гэтай сястры і быць веруючымі, але не веруючымі. Вось гэта дзённік свят. Есть яшчэ вось цікавая кніга ў ларку, ёсць таінства прымірэння на рускай мове. Указанне для кающегося і духовніка. Вось вельмі такія цікавыя гэты айцец Юзеф Августін, ну, даволі цікава піша. Я скажу, ну, тут быстро не разгонішся, чытаючы гэтую кніжку, але ось па аднаму такому артикулу, так званаму, па пэўнай частцы чытаць, бо тут трэба чытаць і думаць многа. Ведаеце, это даволі духоўная, цікавая кніга, калі ласка, заахвочваю. А таксама ўжо у нас быў такі малітоўнік асноўны, ён цікавы і вельмі добры. Знаеце, тым, што і ёсць катэхізм агульны, вось такія асновы нашыя есть, і такія падставовыя, перша, такія малітвы. Тоже ёсць добра вот мець заўсёды гэты малітоўнік дзесьці з сабою, ці ў падарожжа браць, ці яшчэ куды-нибудь, ну, кнігаў такіх уже вялікіх не хочацца браць, але заўсёды ў сумачку ці куды-то там можна яго палажыць, каб быў такі малітоўнічак, каб быў малітоўнічак пры сабе. Гэта вельмі добра, вельмі добра. Вось, есть тоже молитовник «Отче наш», коли ласка можно набывать. У суботу 3 мая в архикафедральном костеле имя Найсвятейшей Панны Марии в Минску отбудется встреча для министрантов Минско-Могилевской архидиоцезии. Ну, добро было бы, как поехали министранты туда, хотя мы можем микроавтобус дать на эту справу. Для чего? Ну, завсёды говорить, ось министранты не приезжают, святары не клопотятся, чтобы на споткании приезжали министранты, и яны бачат, что министранты это заахвочвае. Мне з нашей парафии, скажу так, слабо это ездили, там уже які один заблудится, ці что, поэтому, ну, я бы хотел бы, чтобы поехали, чтобы было это такая, ну, раз споткание министрантов, ну, каб были на этом споткании, и так само, ну, лишних размовков не было. Ось гэта основные объявы на гэты тыдзень. Нехай Пан Бог усемагутны кожнаму благословляе, прыміце Божие благословление. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокои Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Фабияне наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш отливо бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш отливо бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях
Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святы сакрамент. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амén.